Sanibona nonke, sanimukela futhi kwi-The First Soweto TV. Silokhu siyilethile nje iy'ndaba, ziyafika, siyilethe njengoba zinjalo. Kune-post futhi lapha no-Facebook, eyokubongisa-ke le. Bani mafika izolo, ubongisa or ucelela uzakwabo laphana. Uthi, ngiyamcelela umzala, nabangalula izandla uzakwethu anqobe indlela yokuvota. Nayi kwi-post. Futhi lapha umahostela Music 97 ubeveza nje ukuthi i-UNISA isithe mahostela thatha i-degree yakho uphume kwezokugada uyozama kwezokufundisa. Ngicela ningivotele ngitholele imali ukuze ngizokwazi ukwenza amalungiselelo graduation day celebration. SMS gcwalisa mahostela ku-31672. Kuyavalwa-ke Friday ngayi-26 bekumenyezelwa-ke top 15-ke kusemthethweni. Iyacela-ke le nsizwa-ke sizonethalente laphana kakhulu umahostela 97. Ngizomkhumbula ingoma yakhe ethi wangenza umuntu, nezinye iy'ngoma zakhe ezithi ngikhethe utshwala, nezinye ey'ningi ezimnandi. Usenesikhathi-ke ekhona-ke emculweni wakhe uyamsebenzela but not kwi-full potential. Abantu bangenza kangcono ukweseka le nsizwa ukuze le nsizwa ikhuphuke lapho ekhona, ikwazi na ukuthi imuve istebhisi iye phezulu. Baningi abaculi akuba kanjena kubo, uthole ukuthi music omuhle, uyalaleleka, ingoma uthole iyatrenda. Abanye abantu beze bekhohlwe ukwazi nomnazi wengoma kunengoma le esuke idlala. Uthole ingoma bayazi, uthole abantu umnazi wengoma abayazi. I'm sure baningi abantu abangenayo isho ukuthi ubani mahostela. Even though ingoma yakhe kade ithanda kakhulu idla abantu ethi wangenza umuntu, ibe mnandi kakhulu leyo ngoma la ibisetshenziswa kakhulu lapho kunemicimbi khona nasemshadweni ethize lapho kade kuhlangane khona ngomnandi. So ikhombisene kuthando-ke le nsizwa ukuze ikwazi ukuthi iyo-prepare umcimbi omkhulukazi, usuku olukhulu kule nsizwa le ukuthi i-graduation into engandele bani. Sibonge na ukuthi emsebenzini wayo lo kade wenza sizokwazi ukuthi akhuphuke istebhisi aye ngaphezulu, aqongozelele amasente na ukuthi uNkulunkulu amphe lawo mandla la ukuthi agcine efika khona. Bazomvotela abantu, lokho ngiyakwazi-ke. Abantu abalahlane-ke, abantu-ke bayasaphothana. Nethi nje kwesinye isikhathi abantu basuke bengazi, usuke ungaveli ngendlela okuyiyonayona. If uvela ukhombisa ukuthi ukhona into ethize uyayidinga, abantu they will always support you. Mina ngiyabhilivela ukuthi le generation esikuyona yona generation esupporta abantu, not ukuthi idlula obani, iyaziveza le generation enjengamanje ukuthi thina siyafisa ukusupporta umuntu. Le generation namanje isupporta umuntu uqobo lomuntu more than kwesinye isikhathi ithalente. So usungabona abantu laba-prepared kangakanani ukuthi bebalwele abantu ukuze babe lapho abazoba khona okuyikuphi okuyiphezulu baphumelele. So ngiyathemba ukuthi lapho insizwa bazoyifaka lapha nokuyigcwalisa njengoba isicelile-ke yayiveza phakathi kweney'nxusa ikhombisene kuthando-ke ukuze ikwazi ukuthi siyibone. Ney'thombe sizoyibona laphana si-celebrate kube kuhle. Engathi lokho kungayivela amathuba amaningi uwuthole lo msebenzi lona ngoba abafowethu baningi uthola ukuthi bayenza indaba zomsebenzi ukuthi akulungi kahle. Engathi yona ingavuleleka ingasokoli kakhulu njengodadewethu, njengabafowethu ehlale sibabona besokola. Engathi yena okwakhe kungahluka. Siyafisa ukuthi umculo abawenzayo abafowethu ushintshe iy'mpilo zabo, ushintshe amakhaya, bekwazi ukuthi bekhande amakhaya kubo, okuyiyona ihlele siyifuna ukuyibona. Nikhumbuleke uthini SMS laphana kugcwalisa mahostela igama kwinamba ethi 31672. Bekuyilokho indaba sizoyifaka lapha. Ngibonga ithuba sodibana ngokuzela.